isi yose birashyushye, haba mu bihugu bikomeye cyangwa ibyoroheje, byagera mu itangazamakuru bikaba ibindi bindi. Kuko nk'ubu urebye ibitangazamakuru byose bya karundura ku isi birahagaze. Mbese andi makuru asa naho yaburijwemo, tutibagiwe n'ibyoroheje kubera amatora y'umukuru w'igihugu ugomba kujya muri White House kuyobora iki gihugu cy'igihangange cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu urebye niyo nkuru iri kunyuraho hafi umunsi wose. Nta kabuza ko na hano iwacu mu Rwanda tubitegereje turi benshi, ariko abakandida bo murumva ni ibindi bindi, imitwe yashyushye ari nako bageze amajambo ku bayoboke babo buri kanya. Aya matora akaba arimo utuntu n'utundi. Ahamaze kubarurwa muri leta ya Delaware, Joe Biden yagejeje ijambo kuri rubanda. Avuga ko ari mu nzira zo gutsinda, naho mukeba we Trump yanditse kuri Twitter ko bari kugerageza kumwiba amajwi. Bwana Biden yavuze ko bari babyiteguye kandi babizi neza ko bishobora gufata igihe kumenya ibyavuye mu matora. Yagize ati, ndi hano kubabwira ko twizeye ko turi mu nzira igana mu gutsinda aya matora. Yongeyeho kandi ko birangira ariko buri jwi rimaze kubarwa. Kandi hari n'abahamya ko ibintu bishobora kuba bibi. Nka Minisitiri w'Ingabo mu Budage yatangaje ko Perezida Trump yashyize igihugu cyo mu rugamba rw'ibyemewe n'amategeko nyuma yo kuvuga ko yatsinze. Madamu Annegret Kramp uyu munsi yabwiye ikinyamakuru cyo mu Budage ati, ibi ni igihe ibintu bishobora guturika. Yavuze ko inzobere zaburiye ko hashobora kuba impagarara ku itegeko nshinga muri Amerika mu gihe Trump yakwanga kwemera ibyavuye mu matora abaye yatsinzwe. Imibanire y'Ubudage na Amerika yagiye izamye kuko cyane mu gihe cya Trump, ariko Ubudage inshuti y'igihe kirekire cy'Amerika bwabwiye ibitangazamakuru bunavuga ko bwizeye ko iyi mibanire izagenda neza nyuma y'amatora kuzatsinda wese. Ibitangazamakuru nabyo ntibyatanzwe birarikanuye cyane kuri aya matora, binashyushya urugamba ku mpande zose zihanganye kuri aya matora. Iyi ni imwe mu mitwe y'inkuru z'ibinyamakuru n'ibyo abanyamakuru bavuze mu bihugu binyuranye ku isi ku byerekeranye n'amatora yo muri Amerika. Ubusazi mu matora ya Amerika, ndiko umunyamakuru wa televiziyo y'Uburusiya yateruye inkuru ye. Ibintu birakomeye cyane, Biden na Trump barashyiditse, buri wese ari gutegura ijambo ry'intsinzi. Uyu ni umutwe w'inkuru ya Inter TV yo muri Ukraine. Intsinzi ya Trump kuri Florida yahambye icyizere cy'intsinzi y'abademokrate. Uyu ni umutwe w'inkuru w'ikinyamakuru Faro de Sao Paulo muri Brazil. Kuri Press TV yo muri Iran ho bavuze ko hashobora kuba intambara muri Amerika, aho umunyamakuru yavuze ko kondoreza imvamahanga ya matora ateye ubwoba cyane. Abanyamerika bafite ubwoba, batoye bambaye udupfukamunwa, amaduka bayazitiye. Uyu ni umutwe wa Express Tribune, ikindi kinyamakuru cyo muri Pakistan. Iyi ni nyina w'intambara zose, abanyamerika barabizi. Umutwe w'inkuru y'umwanditsi igitekerezo bwite muri Le Monde cyo mu Bufaransa. Ku rundi ruhande ariko Trump we bamupfubirije ibirori kuko byari byatangiye muri White House, aho Trump yari yatumiye abantu be n'inzoga zo kwishimira intsinzi zateguwe. Mu cyumba kimwe Perezida Trump yari kumwe na bamwe barimo bareba ibiva mu matora, bibaza ikigiye kuba, ariko biteguye no kwishima. Mu kindi cyumba cy'inyubako abandi batumirwa benshi nabo bari biteguye, ariko bo batangiye ibirori. Ubwo Trump yabwiraga ko yatsinze Biden bishimye, nubwo bose bari batishimiye bisesuye, kuko bazi ko ibyavuye mu matora bya burundu bitaramenyekana. Trump yavuze ko yatsinze ariko ko yanibwe. Mu ijambo yavugiye muri White House, Perezida Donald Trump yavuze ko bazi neza ko mu by'ukuri yamaze gutsinda amatora, ndetse ko biteguye kwishima mu buryo bukomeye. Ku rundi ruhande ariko Trump yavuze ko habayeho kwiba amajwi guteye isoni muri igihugu cye. Avuga ko ibazabiregera mu rukiko rw'ikirenga. Bwana Trump ariko nta gihamya yagaragaje yerekana ibavuga ko yibwa amajwi kandi yatsinze amatora. Trump kandi yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko ahagaze neza, ati, ariko bari kugerageza kwiba amatora ntituzabibemerera. Ubutumwa bwa Perezida Trump ariko bwahise bushyirwaho ikimenyetso kiburira n'urubuga rwa Twitter. Si Biden na Trump gusa bahanganye muri aya matora, nubwo ari bo bibanzweho cyane, kuko aba nibo bari buvemo umwe uri butorerwa gutegeka Amerika. Ikindi nibo bari imbere mu majwi cyane.
ariko hari n'abandi nubwo bari inyuma cyane. Aha harimo Madamu Jo Jorgensen, umwarimu muri kaminuza ya Clemson University uhagarariye ishyaka rya Libertarian Party, na Bwana Howie Hawkins uhagarariye ishyaka rya Green Party. Aba bombi ariko kugeza ubu bari inyuma cyane. Kugeza ubu nta n'uragira ijwi rimwe, ni ukuvuga electoral vote muri 270 aba akenewe ngo umuntu atsindire kuba perezida wa Amerika. Gusa nko mu majwi asanzwe ya rubanda, Madamu Jo kugeza ubu amaze gutorwa n'abarenga 1.3 miliyoni. Perezida mushya wa Amerika uza gutorwa biteganijwe ko azarahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2021. Biden aramutse atsinze yaba ari we wa mbere mu myaka 28 ishize utsinze perezida uri ku butegetsi kuva mu 1992 ubwo Bill Clinton yatsindaga George W. Bush. Mu gihe kandi henshi ku isi no muri Amerika by'umwihariko bategereje mu matora y'umukuru w'igihugu gikomeye kurusha ibindi ku isi, byumvikana nk'ibitangaje ko hari abari kubara amajwi ariko bafashe akaruhuko. Abashinzwe amatora muri Philadelphia bavuze ko bafashe akaruhuko mu kubara amajwi yoherejwe ku iposita muri iri joro, ni ukuvuga mu ijoro ryo muri Amerika. Bakaza gutangaza amakuru mashya saa 3 za mu gitondo zaho. Hano mu Rwanda biraba ari saa 10 kuri uyu munsi. Bari bamaze kubara amajwi agera ku 76 mu majwi agera ku 150 yoherejwe muri ubwo buryo. Ibi bifite icyo bivuze kuko abatora Biden benshi bakoresheje iposita kurusha abatoye Trump. Philadelphia iri muri leta ya Pennsylvania, imwe muri leta z'ingenzi cyane kugira ngo umukandida atsinde. Afurika yakunze kwibasirwa na Trump avuga ko ari umwobo w'umwanda. Ubu ni icyubahiro gikomeye. Perezida Trump ntavugaho rumwe muri Afurika. Hari abanyafurika berekana ko bamushyigikiye nubwo badatora. Hari n'abifuza ko yatsindwa aya matora. Mu 2018 Trump yatunguye benshi ubwo yumvikanye yita ibihugu bya Afurika umwobo w'umwanda. Mu ijoro ryakeye Trump yashyize kuri Twitter amashusho y'abantu bari mu myigaragambyo yo kumushyigikira muri Nigeria, yandikaho ko ari icyubahiro gikomeye kuri we. Bamwe bahise bamubaza bati, wa mwobo w'umwanda aka kanya uwuhinduye icyubahiro cyawe? Ibindi byaranze amatora nko muri leta ya Georgia harimo n'ibyo mu murwa mukuru wayo Atlanta. Biratinda kuboneka nyuma y'uko umuyoboro w'amazi uri mu cyumba kibitswemo amajwi ucitse nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru cya Atlanta Journal Constitution. Abategetsi bavuze ko amajwi yari ari muri icyo cyumba atangiritse, ariko ibi byatumye ibikorwa byo kubara amajwi bikererwaho amasaha ane. Ikindi wamenya ni uko perezida wa Amerika adatsinda kuko u Rwanda bamuhundagajeho amajwi ari benshi, ahubwo abakandida bahatanira kubona amajwi menshi y'icyitwa electoral college. Aya ni amajwi abarurwa muri leta zigize leta zunze ubumwe za Amerika hashingiwe mu mubare w'abayihagarariye mu nteko, nawo ushingira ahanini ku mubare w'abayituye. Leta zimwe zigira amajwi menshi ya electoral college, nka California igira 55, izindi zikagira make. Alaska igira 3 gusa. Kugira ngo umukandida atsinde bimusaba nibura kugira amajwi 70 ya electoral college, kuko yose hamwe aba ari 538. Mu 2018 Trump yagize bene aya majwi 308, naho mukeba we Hillary Clinton abona 227. Nyamara Madamu Hillary yari yarushije Trump amajwi y'u Rwanda hafi 3 miliyoni. Ikindi ushobora kuba uri kwibaza impamvu kugeza ubu hataramenyekana uwatsinze amatora muri Amerika cyangwa ngo ninde ugiye kuyatsinda. Aha biracyagoye kuko ntitubizi, kuko ntabwo amajwi yose arabarwa ku buryo hari umukandida wakwemezwa ko yatsinze. Gusa ibyo ntibivuze ko badafite icyo bavuga. Ari Delaware Joe Biden yagize ati, twari tubizi ko bishobora gutinda, ariko se ninde wari uzi ko bishobora kugeza ejo, ni ukuvuga uyu munsi cyangwa no kurenga, ariko duhagaze neza aho bigeze. Ndi hano ngo mbabwire ko turi mu nzira yo gutsinda aya matora. Donald Trump we mu ruhande rwo guhangana ubwo yavugiraga mu biro ari guhatanira kuguma mu bya White House. Mu gihe hari miliyoni nyinshi z'amajwi zitarabarwa, nta n'icyo agaragaza ashingiyeho ko yatsinze amatora. Nanone nta n'igihamya ko habayeho kumwiba amajwi. Gusa yavuze ko ari igisibo ku gihugu cye, yongeraho ko ateganya kuregera urukiko rw'ikirenga.
zikomeye muri Amerika nazo kugeza ubu ntiziremeza ibyavuye mu matora ko hari uwatsinze cyangwa se niba hari uburiganya bwabayeho. Mu by'ukuri kubera igihe bifata kubara ibihumbi by'impapuro z'itora zawoherejwe ku iposita kubera icyorezo cya coronavirus, bishobora no gufata iminsi kwemeza ibyavuye mu matora. Noneho mu gihe habayeho kuregera inkiko mu byavuye mu matora, bishobora gufata ibyumweru, bishobora kugorana cyane rwose. Nubwo bwose umukandida wa Democrate Joe Biden yavuze ko arimo gutsinda muri leta zihagije ku buryo yizeye gutsindira kuba perezida wa Amerika, ariko haracyari ibyavuye mu matora by'ingenzi bitaragaragazwa, cyane ko muri leta 50 hamaze gutangazwa 43 zamaze kubarurwa, aho Biden azi imbere n'amajwi 243 mu gihe Trump afite 218. Ni ukuvuga ko habura amajwi 27 kugira ngo yuzure 270 ya Electoral College kugira ngo abe yatsinda. Gusa arahabwa amahirwe nubwo tutabyizera 100% kuko bisaba gutegereza ibigomba kuva muri izo leta zirindwi zisigaye. Mbere y'uko atsinda muri leta ya Michigan, Bwana Biden yongeye gushimangira ko igihe ibarura ry'amajwi riza kuba rirangiye bizeye ko baza gutsinda. Gusa itsinda rishinzwe kwamamaza perezida Donald Trump ryatanze ibirego mu nkiko zo muri leta ya Pennsylvania, Wisconsin, Georgia na Michigan risaba ko kubarura amajwi bihagarara kubera bitaragenze neza. Itsinda ryamamaza Biden ryavuze ko ibyakozwe na Bwana Trump bibabaje. Umutegetsi wo hejuru mu kanama k'amatora muri Michigan yavuze ko icyo kirego nta shingiro gifite. Perezida Trump ariko ntiyashizwe kuko ngo azanaregera urukiko rw'ikirenga kubera ko habaye uburiganya atatangiye gihamya. Indorerezi mpuzamahanga z'amatora zavuze ko nta gihamya ihari yuko habayeho uburiganya mu matora. Muri rusange igihugu kiratekanye, ariko habayeho ubushyamirane mu mujyi wa Detroit muri Michigan ubwo abashyigikiye amashyaka y'abarepublikani n'abademokrate bangirwaga kwinjira mu cyumba kibarirwamo amajwi. Ngo aho rukomeye niyo bigeze mu mahina benshi biyambaza Imana. Ubu aho bigeze noneho umunyamasengesho wa Trump ari gutakamba. Umuvugabutumwa Paul White akaba n'umujyanama mu kwemera wa perezida Donald Trump yewe amasengesho akomeye yo gutakambira Imana ngo Trump yongere atorwe. By'umwihariko mu gusenga ko yibanze ku cyo yise amatsinda ya Sekibi ari kugerageza kwiba amajwi ya Trump. Video ngufi ya Madame Paula ari gusenga yakwiriye henshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuko abantu bategereje ibiva muri leta zikiri kubara amajwi. Ikindi kandi hari muri leta zimwe na zimwe Trump yari yizeye zagiye zimutungura, nko kuba imbere kwa Trump muri Pennsylvania kwagabanutse kuko nk'imibare ya nyuma irerekana ko uburyo Donald Trump ejo yari ari imbere muri Pennsylvania leta y'isibaniro y'amatora byagabanutse cyane. Kugeza saa 9:30 z'igitondo cya none kwa kane ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, kuri 90% y'amajwi yari amaze kubarurwa, Trump yari ari imbere ya Joe Biden nk'amajwi 134,418. Mu gihe kuwa gatatu nimugoroba Trump yari ari imbere ya Biden nk'amajwi 379,639. Pennsylvania igira amajwi 20 ya Electoral College. Ibi bituma ihinduka leta ikomeye muri aya matora. Iyi leta yatoye abademokrate inshuro 6 ziheruka mbere y'uko mu 2016 ihindura igatora Trump. Ikindi cyahindutse muri aya matora ku rundi ruhande nuko abarepublikani bagumanye ubwiganze muri Sena. Umwanya wa perezida uracyahatanirwa, ariko imyanya myinshi mu mitwe y'abadepite n'uwa Sena yamaze kubona beneyo, kandi nta cyahindutse kinini. Abademokrate bifuza kubwiganze muri Sena bashakaga nibura kwambura imyanya n'abarepublikani, ariko ubu bisa naho bafashemo umwanya umwe gusa. Mu mutwe w'abadepite naho urebye nta kintu kinini cyahindutse. Abademokrate baragumana ubwiganze, abarepublikani nta mwanya n'umwe mushya bahabonye. Nyuma ya Detroit mu myigaragambyo kandi n'abi Philadelphia ni Phoenix ntibatanzwe, kuko mu gihe bari kubara amajwi amagana y'abantu bigabije imihanda mu mujyi wa Philadelphia muri Pennsylvania basaba ko buri jwi ryose rigomba kubarwa. Mu gihe perezida Trump yamaze gutanga ibirego bisaba ko bahagarara kubara amajwi muri iyi leta yo muri Wisconsin, Michigan, Georgia.
gusa nta rugomo ruri muri iyi myigaragambyo y'abashyigikiye Joe Biden bizeye ko amajwi ari kubarwa amahirwe. Imyigaragambyo kandi yadutse muri leta ya Arizona imbere y'ahari kubarirwa amajwi mu ntara ya Amerika inari mu mujyi mukuru wa Phoenix, aho basanzwe bakunze gutora abarepublikani. Abashyigikiye Trump baje kwigaragambya hano babonye amakuru adafite gihamya ku mbuga nkoranyambaga ko batari kubara amajwi ya Trump. Hitabajwe abashinzwe umutekano gusa ababara amajwi ntibahagaritse akazi kabo. Haracyari kare kumenya uza gutsinda muri iyi leta, aho kugeza mu ijoro ryakeye bari bamaze kubara 42% by'amajwi. Biden ari imbere ho gato ya Trump. Amaso menshi kandi aya matora ahanzwe leta ya Nevada ifite amajwi 6 y'intumwa zitora. Hano imibare ya Trump na Biden iregeranye cyane. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Las Vegas, umujyi munini muri Nevada, uwigaragambya yasimbutse imbere ya kamera atera hejuru ati, umuryango wa Biden uri kwiba amajwi, itangazamakuru riri kubihisha. Abategeka iyi leta bavuze ko andi majwi ava muri Nevada atangazwa kuri uyu munsi wa 4 saa 2 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mu majwi 85% amaze kubarwa, imibare yerekana ko Biden ari imbere ya Trump ho amajwi 2347 gusa. Biden ntiyaripfanye kuko yahise nawe avuga ko afite amajwi atarigeze abonwa n'undi mukandida. Joe Biden yavuze ijambo ryumvikana mu kwigirira icyizere ati, ntabwo nje kuvuga ko natsinze amatora, ariko ndi hano ngo mbabwire ko kubara nibirangira twizeye kuba twatsinze. Hari leta nyinshi zikiri kubara. Gusa Biden yavuze ko yamaze kubona amajwi atarigeze abonwa n'undi mukandida uwo ari we wese mu matora nk'aya. Biden avuga ko afite icyizere ko kubara amajwi nibirangira ari buba atsinze. Ibyo ni ukuri. Kugeza saa 5 mu ijoro ryo kwa gatatu, Biden yari amaze kubona amajwi 77.5 yamutoye, mu gihe Trump yari afite 37.2. Wahoze ari Perezida Barack Obama niwe wari ufite umuhigo w'amajwi menshi ya rubanda mu mwaka wa 2008, yatowe yagize amajwi 39.5. Birumvikana ko amajwi yiyongera kubera ubwiyongere bw'abaturage b'Amerika. Ibyo na Trump yabyungukiyemo, ho kugeza ubu amaze kubona amajwi ya rubanda aruta ayo yabonye mu 2016. Gusa muri Amerika amajwi ya rubanda siyo yemeza uwatsinze, ahubwo amajwi agenerwa buri leta yose hamwe akaba ari 538, utsinda n'ugira 270. Ariko ngo ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana, bitinde bitebuke hagomba kuvamo utsinda. Iyi ni Pukka Media, nakagaruka.